Iya, ni bula binaka. Pekim ni kersar na lebeviti ni sema chimengoka, babara tumingoka na buku ndaru live. Ni bula binaka, bina vale bekanando dingi takitiko na viti FM. Isa, bambul tu pekim do kersar sa sema chimengori. Rongoda na mulike, sinduru musea, na mbogi bina ni kuwa. Merawa ni nomu na iloloma. Mai be bounty premium ram taste the spirit of Fiji. Mbongi sarani kuwa au na solitu kina endune loloma. Mai be bounty premium ram taste the spirit of Fiji. Pando telemanda mbongi ni kuwa ni loloma bakarutaki. Mai be bounty premium of Fiji ena solitiko ena mbongi sarani kuwa ngai sini mataka sarani ngole mai mekauta no miloloma o nganga kina ena mbongi vinaka enda ye. Ni bulu binaka sakinta bakem ni tika ni kesara na ilaula warongo da bielega tu bole nonta mon liba yo seni bakata kota bakandua nonta rongo da nonta ruitalo ni serbo en lomani wanga lebu ngona MV Bonkeko en mbongi binaka enda ye anu moni toka ndar bingarabi samu turangtani bambul tur bikem don levando sa sar live chikumai en mbongi binani kuwa bakata lankina be kimdo kesar ni lawa ndo watul mengori bunotani ena buku nila ki angarabi te badakadaka nimbula binaka bina vale besar na kending takitiko na viti FM iya nimbula binaka nimbula bula binaka be malumu ana isa mai abonu binatone be rekesar na iya vetin ena benga enuda secondary school wais tamai meme bula binaka bina vale besar siam sikumai ena bongi binaka ninde ronda VTFM Serevo, que Bounty Premium Rum, taste the spirit of Fiji. Ya BFM Serevo en mbongi binani ku ana pita ko binaka ne Bounty Premium Rum, taste the spirit of Fiji. Pabuli binaka taifale bikem ni ke sar na bekani ni sa ndoba tobuli mai en mbongi binaka nda ye. En bulu binaka na bikem ni ke sar na sema tikamana BFM Facebook page en abuku ndaru live na pambuli tikani be wais tamai meme ndombula binaka bakatan kina be basu nimbenga ano pambul tukani be kemni kedesara na iya vetin ni mbenga enu the secondary school na panu binaka mai be malumu ena isa ndombula binaka ena bongi binaka dendai ena ndaru servo telanga bongi binani ku na seni ngula virto kalisto sauni ndombula binaka na lewen ni ba mai kabika wa inu mai mbua ena bunu sangon apleme ke kalen ndombula binaka bakatan kina be ranu velia isa mbula binaka mbula tiga ni na buso be aria talakai o Rubeni tuimapana kaminieli amelia kertunangone Ismail tuai ke tarevi ni marama kasenga tala ni nguna tabi ramai na mbara voses ambiangu no misangani sengo bote be kemni ralube lia mbula binaka na bongi binani ko sima turanga mbula binaka mai bertulu bengor to bakap cingangoka o sakraia na uma turang rongo asina tewati lidele ni ngatu ke ser pepel na ngalu penum cengo ko sepa turanga ene kambula utoka mbula binaka na bongi binani kuwa dinen kumarra mana barra velo misinga toka bakatan kina be ser randua mbula si atau bina bale besar siam sikumai en mbongi binaka ndende nevilangi okata maramata mbula binaka bina bale besar kelanting taktina viti FM tokani serengori mengai bota inga be nang ngungu ngone lewa penian lemba rono bungongu kombua ke inanda isa tombula binaka ena bongi binaka ndenda ye alabini yang gila bono binaka tukani ngonga blowhole mai tabeuni tombula binaka mai tabeuni Rusia te edala lepo mbula binaka bakatan kina bibasu ni nabuta ngonga tuvalu setara pangkore mengai bota inga bana chimni obisa bimbinga be rato selo si nawere dhambe dombula binaka ena bongi binaka ni kuwa kabakata lankino na pambula tigani be match turang bau kerteno lawa mai 24/7 ba mai ndawilebu bina pale bukana tingi takina bide FM metu luimbau dombula binaka serta panggore mengai botenga be be yada match turang bau na tamata mulumulu musandina go metu luimbau duna matai lau matai bono levu ke matai rewa ke tau viada intau doko sandina mamibinga timi ni obisa kartou mai nganga ena biba duni kuwa bina pale bukana tingi takitiko na viti FM James Kumar mbula kede watching from Melbourne Australia mode stay blessed bina pale bukana tingi takina viti FM sules tingi taki ambula bina ketobata ngonga ena rere ndo bina pale bikim tuna siama tikom na rere okay nandaru servo en mbongi bina kanikuwa ndaru na rongoda enduni talo ni sere totoka mai bertuna kula ndomoni tangi iyawa
na macharengo kabikem ni kadana beka na kulon domo ni tangya werto tabutu mai lomo ni korbato rangon riti maya dama mbua arto lewa na tikuna macharengo kana kulon domo ni tangyawa kakene liulu tikuni macharengo ka o sekona ya adama masta sekona ya adama arto katon serengo ka o tabi meleki wangatini metui soko metui sambo mboke ke peniasi bakalu ke lesia amabere vorto na torborto katorana ni taloni serengoka ni taloni sere Filimoni Radeba me bakani sabar takauti ngo macharengoka bikemna bekani sen gay bo weekenda bunga sarana to sere e bakatang takitugani en nomni sele kamrengoka na VTFM tali tek sertu bakalebu me bakana taloni sere ndom sambuto sere bakadirloma ia mbogoni kuwa torno da taloni sere ke Filimoni Radeba ngoni taloni sere tau pinakata na non bitinani na turango ko Filimoni Radeba mer tau surprise tiko non tau enana singa ni sudu embaki 5 kalima me bakan do kilabina kani 5 kalima esan dau embaki taltunga non da dengu mai en avaka ngoi sere non tau bakabina binakan bitinani en linga ni besu subakatama ertondo nu mai didan lebunan renre elang kudurumi en bula bakubali iyo esengan ni ngangarawa ni erto bereri ditakana karto tuba to bitamani ene wali bina dondo ni lenga Filimoni Radeba erbo mena koro kontaku en tikina ona kelo en sana levo tai levo erto lewe ona to ko bakabitadini kangasen dondua verto Filimoni Radeba en erto susun lewe ona bitadini ko karto na bitadini Filimoni Radeba erto susulingan do tunga mai na buan taman erto kasenga bakan dua ni bakalele te kerto na bitadini en erto sangat natiko vinaka en visinga keresar me da bana bakilim kalim na turango sembulum binaka tunga kanto na buna ni nana bulo tukin na turango ka isa rui marama ya Londina kanto bengkarabi binaka ituro bitiko itu tapakatalangkina turanga do mamarau tunga na tungiloma na mamarau ena visinga keresar rau sama iba kabubale karto lewa on todo kana luben rau sergo kering me rau merabotay kedikina leoni koro maindaku kena bubale na Radeba eviti seri ambiuta bata ngangana kena langa leoni macher sekona ya dama en mbongi binaka ndede turanga na marama darbo kena ngone lewa matsere na kulon moni itangyawa ena bilu teki mangosa ne sekona ya dama karto rangodikina ndomon tau tabi meleki wangatini o metui sambo mboke peniasi vokalu ke lesia amabere nderongod sarmandani taloni sere ke Filimoni Radeba ena lomani wangalim gona MV Bonkeko ya bina bale weekend ke sarna bekani nda siama tiko mengoka ena VTFM Facebook live andaruna sarava live talamantanga na italno ni serengoka en mbongi binani kuwa merani bakandi te kendaru talemanta ena buku ni loma bakarta ka bikendaru o Bounty Premium Ram Taste Spirit of Fiji en mbongi binaka ni ku rongoda mbongi ni kuwa au na rele suba keda sara na be live keda sara ani sema tikumai ena buku ni kana metara tiko na draw membola tiko ndon leni bonua ena menganga tiko ena buku ni loma e bakarutaka o Bounty Premium Ram Taste Spirit of Fiji i nda rongo thamantani taloni serengoka ena mbongi binani kuwa Tangan
E din sa troke mrama darbo kinangon elewa o ya non daru italoni sere en ambongi bina kanikua tabuti no babina bina kalibi kenda kenda sarna bekan inda sema tiko mena bina fm Facebook live en ambongi bina kedenda runga tano mu likes no mu share en abata bata ngori no mu likes no mu share sa mena tarno ken lebno ken binaka en abuku ni dunia loma por taka bikenda o bounty premium ram takes the spirit of Fiji we kim na sema tiko mena live non daru sere kulondo montanyawa mata sere ne adan sere filmoni filmoni redeba men macere kuldo montanyawa na tarongoka o dei ne liulu ni macere ngoka na kuldo montanyawa o dei ne liulu ni macere ngoka kuldo montanyawa ke baka o senga ni toro binaka kita lihat tana live en bongi binaka dede anu mun to kontar bingra bisa turotani bina boleh bisa bounty premium